54%. A ovo je Angry Birds Transformers. Ja sam vaš domaćin. Ja. Šalim se. Ja sam vaš domaćin kao inače glavom i bradom Ogi Games Gamer. Uhuj, na 65%. I dobro. Ako hoćete da čekamo malo da gledamo Sanđoja i kolega. Što kažete? Hoćete? Okej, spik. Ja sam 99%. Znači ja na YouTube-u nekako imam glas muškarca i bebe devojčice. I muškarca. Ovo puta muškarac, ja nam bebe devojčice. Dobro, kreći. Idemo. Movie. Bitch. Led se razbija. Kometa jaje pada. Idemo u napad. Ha, nećete nas pobediti. Uf, na šta ja. Uzet ćemo. Šta? Ovo je cool. Što smo mi to? Nasvali se. Eggboci. Ne, oni pucaju. Hoće da nas srede. Tim. Sredit ćemo vas. Napadni. Sredi. Pucaj. Beži. U napad. Idemo. Mi smo postali kola. Woohoo. Angry Birds Transformers. On je Angry Birds. Pucam. Kometa. Wow. Što? Što? Cool. Hulk. I krećemo igricu. Pićemo s novom igrom. Okej. Kao što vidite, glavom mi vedem ko neko gleda Transformers Optimus Prime. Ajde. Treba na pes. Aha. Ajde. Defa. Idemo u naša kola. Šta još da letimo i šta još da čekamo. Finish. Sredili smo 15 mjeseca, 150 konjica. Idemo dalje. Ja sam kralj. Dobro, to bi rekao Optimus.
Ja sam u najveću ruku i pro za ovu igricu, pošto sam je preigrao, nisam stigao do kraja. I kad bude bio 30. Kad budem bio, to ću vam pokažem sam malo. Vidite, ovo što mi piše 1, kad tu budem dobio 29, baš me zanima koliko ću da dobijem. Ajde. Just služi tvoj bak. Sačekaj. Your mission. Free Piggy Island from the Eggbots. Mislim da tako piše. Eggbots. Ozloglašni Eggbots. Bumblebee. Bumblebee. To 2 Joj. Ne da pojmu koliko obožavam ovu muziku. Ako se bude ali mislim da hoće. Ajde. Evo ga. Krenuli smo snovi. I završili smo. Još jedan level uspješno. Već ja sam imao da te klip. Nije loš, nije loš. Ha, opet smo završili. Sredili smo 17 pratića. Mislim da ih ima 20. Da, ima ih 20 u celom nivou. Valjda. Možda sam promašao i 13. Samo te. Balon Perf! Wow! Latimore, bitch! In Langerman's powers. Sad, pirizi me pucaju. Dobro, zeznula sam se. Planiram da klipovi budu 20-30 minuta, možda čak i
koliko je to sad tamo posto? Idemo u nove avanture. Hard. I sada, ovdje će da padaju tu tebi, kao što ste vidjeli sad, on čukce. Trištenca, njeno, i BOOM! Sad vidite ovdje koja je fora. Ja i trebam da umrem, nije ono kao, ti si noob, vidi. Da stanem, dobro što ću. Ša! Vidite, sad mi je easy. Jebote od ovog držanja fotoaparata. Bolno. Idemo! Ja muču sa drugom rukom da držim fotoaparat. Čudenes. 170. I sada Bumblebee unlock 70 bigger. Ovdje sad računam kao 2-1. Kao i u najnormalnijim englesima, on has vidjelo. So done. This strategy. Klizajmo. Dalje će se. Wow! Stop! Sedi prasića. Wow! Padamo. Udaram led. Wow!
Rank up. Vidite. Sad ovdje piše 2. Sad ovdje piše accuse your first teammate 1. I ovo su questovi, achievements. Quest, dobro, neće biti što vidite. 1 od 53. Ja prvi put kad sam igrao nisam to završio. Igrat ćemo ovo 100% i Explorer. Sada opet jesme. I evo. I sada, Sound Wave. Ovdje je prasić. Kao što ste vidjeli filmiću, u mini moviju, Eggbot oni su zli. Udarila je ona kometa i ovi su postali zli, kao što ste mogli da vidite. I ovi radi zajedno, ali se ne služi baš najbolje. Jo, video. Neću. Bees. Eggbirds. Koliko pigi to tema? A vidite, ovi normalni pigi nisu htjeli da se udruže. Oni su se udružili sa Eggbotcima. Sada drža se ovo drvo sivo-zeleno, to je zato što u nju posle kad još malo se to izupgradeuje. Ja ću sada fuck yeah. Kad думаš, dobro, 270 coins. Inače, ako bi trebalo da mi teže da igram. A ja igram ga za fotoaparat. Sada čekat ćemo cijel minut, nećemo da trošimo gem. To je ovo. Ljubiteljstvo. To se uopšte ne vidi dobro. Dobro, medium. Ja, to me boli desna ruka. Održanje ovog fotoaparata.
idemo. I dobro, klip je već 20 minuta. Nek bude pola sata. Dobro, još 9 minuta je klip. I dobro, 19. Haha, najjači smo u gradu. A nešto Bumblebee stil. Koliko pija? 150. Ovo se uopšte ne vidi dobro. Ali ne veze, zar ne? No, znači... I da, cijel gameplay sam skapirao. Kad ste one dovešeni gameplay. Ja sam skapirao da koliko ste prošli put imali, toliko ćete ih sad imati. Oni ostali jedno srce. Direktan pogodak. Znači zapalim, zdaj jedan drog od raketa. Ne želim da vam otkrijem, ali ću otkriću. Znači kada spogledate raketu, pretvorite se u vaš mašin 14, 72 i posle će biti kao onaj tiče i znak. Engagement Transformers, tiče i znak.